Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Saya opat di Kemalan Nasi Baratur. Oh shit, here we go again. Ingat ada kicing di pos. Ingat mendingan kena molor. Ayan ka barudak Helay bosan. Mah ipon apa yuk, Bot? Ayo ke beringa ya. Kira tuh, Pak. Pon. Pak. Bot. Eta sasi. Sa. Enam. Jebojong Wisnu. Bis. Beri deh, Bot. Ya, Bos. Semarin nipu ya. Ciga. Belum main tuh, aku masih sebagai adik teh. Iya, minyak sampai santu. Aisyah kan dia yang rumah buah. Astagfirullahaladzim. Jadi teka buru-buru aturan orang Herkulin. Terus kumaha tuh? Tadi cek mamang. Kumaha? Si Adi gering cina. Cek mangsa. Mangsa di. Manggaplok. A few moments later. Wow. Mana baru udah lila amat saya enggak? Yang jajan heula. Pergi mah. Mana sih baru dak? Cenah gelut jeung aing. Dangan ge teh. Jajan. Paglut mah. Enggak aneh serewet aing ke budak teh. Kunaon sakal kudang gering ge. Ngagerungan aing di jalan tadi. Hah? Ngagerungan aing di jalan. Gaskeun gelut. Angkat. Cabur gening deh. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Aing hayang. Buka. Dok. Kumaha cik eta cik mah gamplok kumaha bilang teh kamari. Eta cida aing nu jaga daftaran barudak. Di mana? Budak Filipina ngan cina ngomong nama. Lain. Cik sa. Cik manggaplok. Lain. Budak nama gaplok. Oh eta lah pokoknya mah lah. Langsung apa eta? Jeung Mang Barang. Juned, Mang Teku, Make eta cina make Mang Buluk sia. make pet dikit ya, make kelihatan nih. Oh gitu. Daripada make curlit mah, lamun cek aing sih. Urang make pabaldog angin ge yuk. Arek moal jadikan gitu. Angin topan lain. Angin kuting beliung. Aslinya. Kenapa kayak? Benar? Sedekah? Ini di mana? Di Mas Adi. Rek modal rek Memang Adi junek na. tir poting ku sia kunaon tiluan. Ayo aja.
diundang Abdul Teku. Vlog ayah tadi. Bapak siapa gaplok? Ayo ngai suruh tendang nah ya di jerojok. Yuk, kalian percaya. Makanya nang. Aduh. Sabar anjing ya ada Anjing. anjing. Motor. Usia ditajung tuh langsung kieu. Usia ditajung langsung kieu menyet di motor aing masat. Oh. Oh sia. Benang sia. Gimana? Gaskeun. Ya orang balik ya. Nah, ya orang balik. Ayo dia jaga. Cek. Kabur.